大家平安，聊聊vai tu chua kajam-jaman nama kajinana sudiva. Saka tu chua kajam-jaman aurita supina kainwa sumas imazai tua bina atsan imazai tua tapuru kato sepatya suratan imazai tua ita karam pajuru sapuru kato sepatya karam 创世纪14章1至24节。多抓马特特维拉抓曼十八家皇帝，阿迪阿拉菲皇帝，诺是巴比伦，第阿瑞皇帝诺是伊拉斯，第吉达劳麦皇帝诺是伊兰，卡多迪达皇帝诺是格因，乌里强多抓马勒里马皇帝。第比拉皇帝诺是索多玛，第比沙皇帝诺是摩拉，第西奈皇帝诺是阿玛，第三一比皇帝诺是西边，卡多皇帝诺是比拉比那卡首尔乌达，马拉卡西维代诺是马勒里马皇帝。Mapupu sematwa berluan I hitiku mavan nazwa pinaka na masaya lava ketusu. Pai jamaju tapuru katu dosa savila pinalavakan sakamaya ni itu rauma lakwa ka sika tapuru katu tiro savil marasu jamaju tu inyanga ka uri kiranda kaya maju. Ka sikata puru katu sepatya savil di kitu raumai katwa marka ari ni maju huangti semiur toa sividaya ichian masa tamakaya tamaju toa se ribai I yateri jani toa se soshi I hamai katwa se imi itoa kazatan I ciridin masan tamakaya tamaju toa hori cau-cau itoa gadu kajunangan noa se itung sa viradi pasa laviavi toa carera I pasa ile palan pai ka kitsperiu tamaju children sividaya makazwa I jatis pinaka amipa atau azwa sa livui na kajunangan noa amari cau-cau puring-ringet sa masan tamakaya toa amuri cau-cau izwa-zwa ipasa hasisun tama pai marka sividai noama lima huangti se sotoma se amora se ama se sipin katwa se pira epu-epuin maka sividai marka sividai pasatwa berluan I sitiku uri kichiang toa sividai noa maru sepat huangti noa se Iran noa se Keing se Babylon katwa se Irasa pai ma uci izwa azwa sividai noa mama tatarik marlima katwa mansepat huangti azwa kajunangan itoa berluan I sitiku Lia warawaca laliluan izwa laulau abura I darat manu ka mavirada huangti noa se sotoma katwa se mora markut makru sema darat au azwa zuma mantiru huangti mavirada sema gadu au nema-nemanga katwa Rami noa se sotoma katwa se mora 10 ten nanga noa zwa man sepat皇帝
au tirute a ala kenua kaka ni apuran izazwa isotoma saka ginumen uta te maju sa arapia nema ni maju penolat manu izwa za machidila na mabirad tua ala sa pantir za semata zwa hipuraya cau-cawati apuran pasemarau tua pataraichu tua zwa izwa ti apuran dedet tua sinang tu parisia kasyu no amuri cau-cawati mari pai ti mari katwa marka kaka ni maju ati isuke kati yanai mar aria rawasa kati yaporan ka seranda ti yaporan to dinamo ti rute ala kenua kaka ni maju epui na zwa mar taidai sakatapuro sakaharo marka rakasa sungulan sa vai ka ermain tua zwa man sepat huangti pati tua kajunangan ni tan pai penten sema ta cucuran marka cau-cau izwa sa ra azemet sema tua kinai zonan no ala sa samparuti marka ala pai viraden uta tiamaju patezwa itoa pinaka I hupa pasa diri toa I tamasuko pai sa arapi nanga nyamaju pachikera marka simpelo penolat dengan uta I lote ala kenua kaka pakaian tua nema-nema ni maju patila babayabayan katwa zuma cau-cau ka kiseperiu ti yaporan na tamakayanga tua kini ucian te situraumai katwa marka sara-sara jini maju huangti mancen huangti nuas sotoma sematwa beriluan I sawi pinaka beriluan no huanti uta kisah sebung dia maju azwa parkalai no tala parawaca na semasaka huanti uta no I sarum ati macisita mancis uta kisah sebung dia yaporan na kemasu toa pang katwa wawa uri sikarwa au sa kisenai te yaporan maya tutsu mangwaan no tala pupitsuran semas ana mati toa karwarwan katwa katsawan ula sinipakizang te yaporan ula namasam parawa sa tala pupitsuran semas mawana su sinika tamakaya toa su ala aya pai mara peti yaporan kemasi toa simpelu nema-nema toa tapuru pangan katu ita sa pawayan te macisita iwin ti yaporan noa huanti noa sotoma aso simpelu nema-nema nga nisu nanga penolat lakwa ulasu paki seperiwi marka ko sikata alan aya teberai ni yaporan pakato ngadan akan no tala para tala pupitsuran semas anak mati to akarwarwan katwa katsawan semas ki etses ana masanas masan nisun nema-nema kumadia yita kara katwa ajai paurit noa dari tukap kutsu ini ka kena uri mara pangata ayatwa sinika mangwa ni yaporan kemasi tanuaken mananga nu ayanga sun
lakwa ulasu pavai tua namasang kurit tua adau nua markaku sarat azumanga su anama inika kena salinga lakwa ulasu pavai tua nama kurit tua uri nyamaju pangal markaku ari ati yanai di isike kati mandi ayain爱求开暖此曼，希利维奇给曼在段创世纪的14章1节到24节。Sakatu suaka jam-jaman asini putarvan tianujen夺回与拿起。罗德与亚伯兰分手之后，就居住在索多玛这个看似富裕的地方，却因4王与5王的战争而让他被卷入其中，最后还被4王掳走。亚伯兰听闻此消息后，很快就邀请盟友曼利跟他兄弟以斯各和亚来，并迅速召集家族中的战士，一同展开抢救罗德的大作战。他们一路追赶4王，直到把罗德和他的家眷、财物抢救回来。由此可看见亚伯兰对侄儿罗德的关爱何等深切。即便两人已经分开居住，亚伯兰仍然关心罗德的情况。得知他被掳的消息，立刻采取救援的行动。我们是否也有类似的经验？当我们在意的人遭遇被掳的情况，尤其是掉入金钱诱惑的漩涡，或是受情色诱惑而堕落，亦或被更大的罪恶所虏获，我们是会袖手旁观，还是会如亚伯兰一样挺身而出，想尽办法把他们从被掳中拯救出来？亚伯兰并不是单枪匹马作战，而是率领能征战的战士和盟友一同行动。由此可见亚伯兰的谨慎小心，有计划才付诸行动。更重要的是，亚伯兰的行动背后有至高上帝的同行与赐福。当亚伯兰凯旋而归时，撒冷王麦基德喜不只为亚伯兰祝福，也颂赞那使亚伯兰得胜的至高者上帝。后来所多玛王要把战利品归给亚伯兰时，亚伯兰拒绝了，只要求王把战争中所花费的还给他，其余的都不要，并为盟友争取应得的奖赏。多数人若能得奖赏，很少不是欢喜接受的，但亚伯兰很清楚，他的征战不是为了王，而是为了侄儿罗德，因此他没有趁机多拿，而是坚持只取应得的。虽然如此，亚伯兰也没有要求所有人都跟他一样，反倒为盟友争取他们所应得的。亚伯兰不为自己谋利，只为他人谋取利益，这恰好与我们常遇到的情况相反。人往往很容易陷入金钱的迷惑中，或为自己谋取更大的利益。特别这几年，在疫情影响下，经济衰退，物价飙升，人们对金钱更是斤斤计较。若能多得利益，谁会放弃呢？在这种情况下，人却更容易受骗，以为能得到更多，反而得不偿失。柬埔寨诈骗事件就是最佳例证。亚伯兰说，只要把他花费的给他就好，其余的我都不要。这有点像情狂时被造时之时富，而非虚报战狂。这也是我们可学习的基本标准，不论在什么职分上，都不贪图不属于自己的利益。喜那亚点din tu chua ka jaman-jaman saka tu chua ka jaman-jaman ada sipakinum。当我所爱的人陷入迷惘困境时，我可以用什么方法救他脱离困境？
在我的职分上，我能否坚持只拿取该拿取的，不贪图不属于自己的利益？喜那也点点都说个点嘛点嘛，那今天那今么呢？是个改努力，充满能力的主，愿我能成为守护者，为受苦的灵魂而征战。更愿我能时时刻刻审查自己，按着你的许愿而行，不为自己多求，而是信靠你的赏赐必够我用。奉主耶稣的名祈求，阿们。Mali tu so kadam-daman nama kajina. Misila-sila nga sumubu saka nuini kana marulua ye cha kusinupua la muna pazeka tanga ayakana pasamalau. La tina na suliva tu so takene adavan taja 平安